tun trum video a chuanin hman ni Sunday zanin khel hmuhnawm tak November ni kwa a in khel EPL English Premier League Manchester City versus Liverpool kha kanon review anga 3-0 in Man City Etihad Stadium an home an chaka halanan minute somni pakwana atigola en Gonzalez an 48 minute vela atigol le 2-0 nia chuan second half a doku khel thatak mai doku an 63 minute a 3-0 na an chak chiang khop me 3-0 nan chaka Man City te Etihad Stadium a khabi kha kan han review anga lineup kan en chuanin Man City hi Donnarumma kiparania tarlunga Nunes le O'Reilly fullback an oma Diaz le Vardy le Lion oma he tuna incident hi doku an khallu tawi ka tangin keeper Reds keeper hianin anin tokfulo dewa he penalty oblo tak mai ti meang referee penalty a pe ta hianin Man City winger doku hi ta hianin atu dewa dive lui deu ni na shet he baro chu referee penalty a pe he tuna kan fuang hianin atlua contact hi chu omlawa Nunes Diaz Vardy le O'Reilly nia Man City midfielder Bernardo Silva Gonzalez le Foden oma tarma bera Cherki Haaland le Doku hi khel thakop meatin Haaland an goal machine ani ziaron lan tir le ta he incident soita angkharin City winger Belgium international Jeremy Doku hi tun matcha chuanin khel thakop me hi po hi a pet goal tun ni omtak keeper Reds keeper hianin alo contact hi kan fuang khianin tlem chu oma maro chu tukna thamani lawa a dive deu ni la shet he Haaland hi penalty spot a aron pen chuaka amaro chu maktak main ta hianin Haaland Man City goal machine hianin a pen goal lawa kan en chuanin keeper veilam panga achak lampang soka hian ti mai anga peta keeperin thazet main ti hianin alo save saka Haaland goal khung ngai tur nia lang keeperin alo save that me dai freeze dik te poti thenga hemi tum hianin kan huang hianin harsat na nei lawin tin apet tha lawa tun tum hi keeper tan save harsawak ani lawatin alo dai freeze fu bok ten Van Dijk kan goal per apet out ngala a goal talawa 1-0 olsam taka City in lead the tour ahla Liverpool formation han en vele taila keeper Mamardashvili awma defense a hian Robertson le Bradley fullback an oma alaya Van Dijk le Konate oma midfielder McAllister Gravenberch le Szoboszlai ten oma tarpa hianin Wirtz Ekitike le Mo Salah te hanoma kha Liverpool Junia Haaland hianin soita angkharin hen bashoina ni theitur ahla that mea substitute ta hianin City lama Marbos Savio Trafford Rangers Stones Ake Aitnori Bob le Lewis te an oma Liverpool substitute bench ha Joe Gomez Carques Chiesa Jones Gekpo he han elelok taila hemi hi City fullback hianin tiana cross luta hi goal pasaber luna ta thakop me hemi a cross ball thazet mai hi right wing atanga cross ball thazet mai hi Haaland hianin Konate hi ta hianin Liverpool center back hianin aventura veng the tok lawa aerial ball thazet mai a head lota Haaland soita angkharin penalty spot pet goal lo ma sela hi chu nal tak mai na head lota keeper tan dan gaina omlawa Liverpool keeper tan dan gaina omlawa Man City 1-0 in kan huang hianin akil taka keeper hiana en liama che vak ei lawa
safe harasa turchin halan soita angkhanin achansa striker tha adina hemi matcha hianin Etihad Stadium kan puchiang le dirashiat thea Man City forward in gala striker hi atlas kan hulia hi soita angkhani 1-0 ni tachia Liverpool bench kha kan soi chunjom lenga Gomez Carques Chiesa Jones Kekpo Endo Alexander Isak Woodman le Ngumoha te ania Kekpo hi khel thamak thin lowa Chiesa te hi ziezok ma tura ngai aniatin manager a hianin soita angkhanin Man City lama o hi VVD Reds lamin corner kick atangin VVD hianin atau luta 1-1 ti turin an ngai mana Van Dijk hianin an corner Reds corner atangin chiangzet mai na tau luta maro chu Robertson keeper bula lo om keeper masha ta lo om Robertson kha offside position a lo oma bola tok lawa maro chu a position adik lawa wangin hei kan muang hianin VAR in an inlet tua no goal offside 26 Robertson ti aron in ziakta kocha hianin hei goal hi dani ta chiangzet men Gonzalez hianin 48 minute por vela khani na pet goal a pet na mun he kan fu chuanin hei a hla a deflection claim VVD ani mai thaya hei deflection claim alo oma keeper tan safe ngai nam lawa 2-0 na goal Gonzalez hianin chiangzet men hlat akatangin a pet goal kocha hianin Man City lam Pep Guardiola nia Liverpool lam he Arne Slot a flop ri ni na shet thea Liverpool hemi matcha hi chuan an albuai deuh ni na shet thea Mo Salah te po hun top dona achan sa convert lawatin Gekpo hi a khel thalo boka goal tun match chu goal a nei lawa Gekpo big po hitin Wirtz te Ekitike te po ande ni lawa Mo Salah tangial po a khel thalawa tin midfield player tha taktak anon dana hei doku a pet goal khania dal khop mea doku hianin minute somruk pathum na second half a helai point hemi position atang hian D line on shat atang hianin Liverpool defense pet khu mit meang hei chiangzet main a curve akwal luta pet thakop me Belgium International kan soi ama kan soi tong khanin khel thaturu buru khop me tun matcha chuanin goal a khung tlem lo dangin a khel bonatin Haaland Atlas takha kan hule tin Man City midfield Rodri omlo ba sela azia viori in kashia he soita angkhanin Man City tapo Gonzalez Bernardo Silva Foden te an lazia veo me o suppose lai hianin a pena hemitum hianin 3-0 ani tu hian suppose lai hian amaro chu Donnarumma khel tha khop me clean sheet an neya Man City lamin goal chu an tum lusi lawa Etihad Stadium he poi hi safe thatak mai ania kha adita match kan thlir chuanin soita kharin Man City an turu khop maya stats tepo hi han enjoy taila shots shot on target possession te po an chung nung veka 17